syong hapo ka kendo ngidai tang syakri ngan itu ipi bad haba ong syakri bon ba kibab kibru ge perkhat ba unu ubiang baik ban syakri nengangong pi ban syakri pada ngidai ban yo ke jingkot kabutei uban jerong ujit kerpang ban sulek jubor empoi senu haka jela mekla jongi lada pipet bah kabang nganga iteng kelong ba ki pait ba nong tebot haka neka juk kabamenta kamtam naskutenat ba kitu isamla yaitu kentin jonga ba bakila ia katu ke drama dekini kesamla bisir keba nga katu ka drama ngamplet syu made ble drama ki pri itu kentin jonga duplicate tip ngamkan ma hae ngakren tambah kadegi jisya pi ka ba ma kalong ba ngi kham ngau tenat yau breu ba uba penmi ia kebeniat bro sau phutuli lai phutuli kat badon hai por election namar por election kan mau ba u candidate u balayeng election u ong bet ya bot lem yanga balik bangan yalam ya pi sebeneng kebae ba kata kinut tik ban kulari ke beneng mangaru bukan di DTV ngikular ban yalam yiki pait ba jong ke konsensi hana ban lece beneng tama Maria Deb election nganya tu ya pi ka beneng ka de ka riklau ba poisano riklau ba de kata ka de ka bama ba de kataru ka dangau ka bapelong bangai ibun ki constituency ki bapetmai ki nomi kemat man ka snap system long the way next system long the way next system the way ngani tu ka tu ka bama kambhare kamlong balai kamlong namar ba kan nong rim ban jet yu nong mi khmat ko mongo ong ye pi ni pensyong nong rim bet tang hakatu kadur bula jong pri kan mau bahai kata kilong keme kilong kepa kikun samla kabangamut ban ong ye pi kini ki laingut ki mau bersiu ki lightly ki mau bersih ubak ki fa arejar katrang ni tupi swaba unno bau dia le election sang lakro prolog tose ya join lang bat nga hapo ken pipi ngani tu ok pi ten rei to kam lele la job ni ya kendu assembly isayuan si office jongaru sekretariat ya kabentaki isu ki baper nam ta karoi kapar dah apa keduk ya i bau neru ubreu ba imat ublei ujit yo tena kata kadau nga ong yepi kepenjia ki ai na kabenta ke jing bha jong kan ke rambrai konsensi babro laingut kin ya long kawai ngadang ya tu yo sien hagini ngong ngan lech sa rambrai namar balai ban sakhilang ya ka jing yelong kawe jong kini ki ramba ka jing ya teli jong ki ramba ka jing ya teli ma phi kinong kersan ban poi tang kawe ka thong menang yo ngeu iba bajob yo sipo hajar tam uba champion reu hajar siteng nen yo hajar duna to ken jiken ma pi tang ita labiang wat ken ga jong ba ke fa ba am bun than ruk mar jumut poi kan reu hajar tam di kan reu hajar tam ngong pi labiang pala tang ba wat pendunai kata
Dia kata ka bangakwa banong ya pi. Kum ka jing kentu ka jiken pam. Siyeng si sem. Kum ka parti NPP. Dia ka bakadu sa sisen ngakwa biang banyutang ya kijing angnut jong kini ki reurang ba bro laingut kabaki pendut ya pendut dem yang na kementak development keren mentah sa sepang kesurok kawai na kita ki surok kadai katu kawa kabala batai ba bajob ne maurang turambrai arkilo siteng kawai pada kateng ti selampi kesurok halampi ngan shu ong lepa ya pi how new benai banwan ngin yo sanction how new benai ngin yo sanction ya gini bat ngin sa sedang no sien lu ikakam kidon shu kibingla penrung hapo kapiem jeswai kawai nang kadi ka srok kadai ka ba kabangi ong ka katuka ka jong piem jeswai ka mau thung marway mau langsu tu mau thung marway ya kaniru muslim shu bangin yo sanction tang shu mare yo sanction ngin content tano ping lai i bah si sai kani ka jing jong kani ka than jong pi karambrai konsensi bat khap bat bro artli bat kini ka mau surut kini kita jaka ke i ka badon kam hadu kata-kata meneu ba jikur nak tak kira orang ba kelai keren lai keren nak kamta ka development jong kalenti kesengkin nget yang 4 don sorkar ngadon hak sorkar do aja lai 4 don sorkar kum kani ke sorkar kabayalamu konrad sangma kabangilak pelut maksimum ban trei ban penbit penbiang ya kilenti kesengkin kabamut ya kasurok la bon pau hajar klur ngadu tubi bon pau hajar klur deklempat ya keren ya kewe ke sektor terenga keren suai kata tang ya kasurok bat ngakermen scam HUR polai andengin la job iba champion la ong mene kejaka sumar dang bon sertap kejik.com tambah ben le lut lut umla de yo pikwa benta ban yo lut mablem pe cibit pimi nang ni pin le cheying pinong ka prestun ka rukai ni kwa lut borokoj uai tang sipodunga kwa sispa uai sipodunga tengang ong pi Yaisha ngin ye Tracy Tom pengin yo ay kijing job ngangej scam ba ar hajar ar pulai hadu ar popra kan tu ka jingkerku ban ngangej scam ba kan ka konferensi ke jong pi hang ne ka jong iba jikur bat kumju ka jong iba ma kindei ki model constituency Natrai kata kadai ka bang ngia ang nut baro. Ki pait ba kam tam ki kun samla. Natrai kadai kata ka ba pi ang nut. Ba pi kwa banyo i. Ba ki konferensi jong pi. Ki snong ki tao jong pi. Ki pu ki ping. Ki internet. Don ki bahayeng ki pasem ki perlok ki perjor. Ki bawan lesi. Na jengai. Na shilong. Lani nakinu kidu ki benta jong megala. Ande ki pois le si sekade ki jaka jong pi habakawan ka roy kapar. Kin pej jau duot. Kin ong katu ke jaka jong uta. Lani ka snong jong kata. Kaba itenat kaba itiang ke bibang. Kamtam ki kun samla. Ki kun samla kan tei bat senang. Kumbalong menta teng-teng tepi ngong. Banyalam natrai mo la yalang samla sabar banyalam ya kesamla la jong senis nong nis nguleran to kayeng jong at ka bit ken ande yo ipat kesrok
lengkerang ani mikernat. Nialam yang kibahing basem banyak tektin unisku aratin. Balai namar bang orang pipas niu palat keletia letien. Kataru de keburom. Kataru ke de keburom. Lari ngila ban penbit penbiang. Tengok pi ke sorka. Pilayo ida lah kajong kemana. Pet meneng ayat. Kajing trei kaya syat-syat bentai kan ika surok ba. Bat endala dep kan ika surok ba ngadi tu bi kadur kadar jong kan ika rambrai area.